Tutana kan chimding mi tlang tar chu Zeitindah angandam mi in Chungkhar kan salai timi salai hi kan chimding mi tlang tara apakhat nak chu nuwa kong le apan hi naka fa la kong salai e apakhat nak chu Zeitindah nanupi chu nakom lai e athami pe thlai nak salai apan hi nak chu hak chian ha chu anuam mi le hlotling mi minung siling in timlam na timi salai Sing tu nu lepa pau ni an in Chungkhar le an fa le chunga an tim lam piak chiu mi na lam in anuam mi le ai ser siam mi in Chungkhara serding in sadu an thaddi chu cha a apakhat nak appoint Zeitindah nanupi chu nakom lai I athami pe tlai nak na sarlai timi subtitle chunga apakhat nak appoint Mim haya upat nak he kom chonbia timi salai Mepim haya nupi le kom zia thiam le chon biak thiam hi nangma le nanupi cha abapi chemmi pe tlai nak ahrampi asikha philhrim hla hi pasal than hani apakhat nak bik a antu ding mi rian chu ase Mim haya na chon biak ning le na kom ning dan chu nanupi nun zia le asi chan nak kha nalang turning in nangma kha aho na si ti mi na si nak alang tar tu thalang ase outdoor aleng a hin nanupi hi zeitluk in na cha a asung loi mi nupi asi zia kha lang tar nak hun asi cha a diram hun ipal lo te in nanupi chu harnak pe hrim hla mim haya upat nak dignity pe kho izom zungzal apan hi nak hak chiam haya upat nak he chonbia hak chiam haya nupi le upat nak he chonbia khi angandam mi Chungkhar ni chun abapi tuka che ton chucha rarin nakha angai zungzal hak chia chu upa le nu le pa sen in thil hi achong mi anse an thin lung hi anem I ai thleng foi mi te anse chucha nanun zia hoi in an thin lung chatlap a print ai tu ko lai nanupi hi asi kho a chun na fa le maya sikle aw khun ho manglo te in rial kho izom zungza apathum na nanupi nak in atuan khodeu mi bantuk in irut hla nanupi nak in namhu mi phaisa zong atam deuh ruang le ani chu in Chungkhar zo khen tu homemaker asi cha a nangma na ken afa deuh mi a rotrim hla nuwa kal laka ipe tlai nak relationship ti mi hi ai khat bakte ase ti hi nuwa ni chun apakhat naka hu thiam masat a her narian ronga phaisa tam deuh na hu kho men na in relationship a chun nuwa dir hun hi ai tlok valai chunga nu lo in atling mi relationship kholo khal ding mi chu nangma le keima he aidan nak lo ti hi ase Zeitluk in thil ngan deuh atua khomi na si zonga thang that pengko apalina in rian bom pengve hi thil hi pa cha a kharu harding lo in Chungkhar rian pasal leni nupi le bom hi Zeitluk in da nanupi na kher na zau khen na dot timi na lang tar khona hunma thabik ase asi kho chungin in Chungkhar rian kha bom kho izom na si kho lo nak umtika polai ngai in bom na kha halko kawa tuk heti I rian in van loi hnuwa thuden chunga phlok ti men in zaw hrimthla in Chungkhar rian chu 24-hour rian ase in Chungkhar rian bom na thiam lowa chun ni in Chungkhara nulawa kalak pe thlai na chu acheu bang arok chang ti na ase pabik ni khal ding zong ase good relationship ngai khonak ding cha chun hi thil hi tu zoom hrim apangana adu mi kha upazia thiam respect her desire adu mi kha upazia thiam hi vlei chunga nangma long zungzal cha
an pi mi le an thim mi na sitika adu mi le alung kha an from lai sharing and to lai alung kil akharu mi te kha sharing and to lai azung zalin adu mi phun adu lo mi phun le adu thim kha respect pe kho izom zai cha tia chun hi thil hi chungkhar dot nak cha a secret key chu se aparuk nak a point a privacy kha upathiam privacy hi pasal le ni nupi le kom le chon biak te ka thei thiam piak kho hi abapi tuk mi thil ase kanopi a city main in adu ning in thil achia mi te kha thon le thil piak loading ase chit nak ti mi hi hun khat te a ti ti nak main long slowin pakhat le pakhat kalak ka izum nak trust in a chuak mi si cha a zoom nak te he adu ning a privacy te kha zulle upathiam hi pasal ni her ngai ngai pakhat le khat kara nol hal nak to kho zong hi atha chin mi thil ase thadam ti in kan tho chu kho nak ding cha a hun ma space privacy kan ipek thiam zung za her apasari nak tlar khon nak le thi phei nak ti bantuk hang shim thla lung that lo le lung nuam lo in an tu swala chun direct in le rul thla chan tlom pal te hak ta lo chun huwa thil tuning kha na chim fian lai pasal ni chun upa de dir mun in dir kha izuam peng in boy bai nak problem na kha puitling te in dong tar kho izuam hi vale rian ase apariat nak nalom pi nak kha hu sak ruwa chan nak an ngai tika gift lak song pakhat khat in surprise to kho hi izuam zung zat hi thil to hi nulawa kolaka thil thangai ngai ase zaibantuk theory phun asikha abapi lo surprise to hi phundang lam in nuwa kolak dot nak cha pe thlai nak avan chu tar tu aya ta thot nam nak pakhat ase kan nu ni zaibantuk phunda adu mi asi ti kha na thin lungin ichin ken about day le anniversary ni sungloi tha khi philha chubantuk ni ha a lak song pek chu na dot nak lang tar nak ding cha lam tha bik ni ase ai zoom nak le atuan kol mi chunga nangma he ta chut lo in atuan kol kho mi chung te a khan alom tu in lompi kho he hring tu pa rian ase pakuanak mi fatin kan dot ti mi bia he chin izom ko nenupi ni achan chung anun nak lam thluani chuk chho kai nak a adu mi pakhat chu akiang te a pi pengkha ase chu phil rim hla chu cha kan nun nak lam thluani challenge kan ton tik a ton ji izwam nikhata voi khatal chu kan dot ti mi bia chim chuni chun nan in chungkhar dir hun chu kharu har in athlen lai e nuwa kar pe tlai nak thazong sarlai apani nak appoint a hak chian ha chu anuam mi le hlotling mi minung seeding in timlam na tutan kan chim ding mi chu hak chia le nulapa kalak salai apakhat nak appoint a lam hu sakna lo asin in ro chan nak ngan pi ngai direct and set high expectation from them ading mi le amhan mi lam in lam hu sak le hrui hi hlotin nak hu nak to phung cho se nan in chungkar kholam tlon roadmap kha thate in fian kho zuam ancha a fak pi in te real lo ro chan nak ngan pi ngai na ro chan mi a result chu nu le pa ni fa le cha a Zeitindah what and how Zeitluk in da athong mi nu le wa rian parent role da fa le cha a long term goal na sar ti mi chunga khan aingat
apan hi nak ning chang te in lom zia thiam her an siang in kai naka phim chon nak in thiam nak outstanding lak song pakhat khat an lak tika se se chel zoom nak le in thiam nak lak song trophy an hu tika se se nasmat tuk you are very talented ti in chim nak in nai zoom nak le te na real nak chunga kan thang that kan lom ti in chim kho hi zoom deu an izom nak chunga thang that zia thiam nak ni an kharu aning kha than tar lai ai zoom naka thang that lo in apasang le thiam nak in nalom a chun phol hlot nak in athang lai hai leya anun aro tar tu lam asikho zoom nak tel lo chun zei bantuk pasang han mi hlo tlinga an chok kholo e chu bantuk thiamin zeitluk in cha thiam i asamat mi zong zoom nak le te real nak an ngei lo wa chun an samat nak chu man ok tlak lo zei man lo wa an changton ko chu cha zei bantuk befang inda fa le kan thang that na lai i kan chonglom na lai ti mi hi fa le ser siam nak ding cha a nu la pa ni phim khur ti in an he her ring san ko apathum nak family nom chan le sikan zulphung sir disciplinary hun khate in ti rol chuan vacation chan man zan lei lam cho chan family night share family meeting or prayer time ti bantuk se family meeting a tu zara zaida kan tu mi chungin tu pal mi zaida remding mai zar le ya zaida remding le chapding ti bantuk ritual asisin kha ngai ding hak che chu control an har nu le pa an nol an zul kho nak ding a achin an ngai kho nak ding cha a hin a name mi sigan sop disciplinary kha family a serbia her chu sop disciplinary serbia mini chun an nun kha arem lai i chu an cha a habit a ai chang lai chuni chun an nun arem lai apalina sulam ngei mi pe tlai nak tha serbia athong mi le achak mi pe tlai nak ngai hi hak chia an than chho nak le psychology well-being thinlung lei thon nak dam nak cha a bapi ngai chu cha a meaningful relationship sulam angai mi pe tlai nak tha angai lo mi hak chia chu siang ina se se khoi ka hun pau a an nun ram asi phak ton an thinlung emotion chol chang ning kha chon piak na an inop nak la activity chal zom nak an tu mi a zeima chana chon nu la pa ni tel pi kho izwam ding apanga na thil tha an tu tika halpi thil tha an tu tik po a anghal lo bantukin umhla lai mi ni kan baw mi chu thil tha atu tika kan thinlung in kan ilom ko na in mulaka in langtar kan baw ton chu bantuk chu kan chon deu a haw zai bantuk thil tha atu ami chung po a khal pinak acknowledgement to piak peng na chu bantuk hal pinak lom pinak nalang talawa chun kanu le pa chu thil tha ka tu ami chunga chong lom leng hal pinak zong ngai piak an mang lo zaida thil tha ka tu man a zaida har sa ngai in kai zum chen a ti in an khru aning le nun zia za moral kha du sa in arok lai e an thin lung azol lai chutu chun nu la pa ni fa la kha thil fa te thok in kan thro ning ha kha kan rak inghal ton lo kan fa la tu kha kan du ning in an lo tika sual kan phot na kan sik vel than na chang ai fa la chu anu akal ning tin an kal ve ko ti mi phung thuk hi el om
lo in aman bedong nak le ya upat nak le toidor nak he nenupi chu siang parhang bantuk in komlo na fa la chu prince le princess bantuk in komna ruat na chuti kan ti tika queens le siang parhang princess an sitak tinak salo in anuam mi in chungkhar sarnak cha a to phung se nenupi he zeibantuk thil po a bikhia nak to chi kho izom zungza lung thau ngai in nenupi le na fa le bia kha ngai kho izom nang ma na du nak long salo in an du nak interest kha du kho le ishom kho izom ve hi in chungkhar rian na hi ni fatin nanun nak kanun nak a kan chon i nanun nak a nan tu asia chun kan in chungkhar nan in chungkhar chu angan dam mi in chungkhar asa ko lai